Bakiringa kampeni Rais Ruto na munini wawe Rigathi Gachagua nibonanĩtie ũchore bunene na gũtiwo ringithugania bari baba baringigia uthu kana kinya kwathukana indi bakurigaria ni ati onde bokinye miaka iri utongerione rwatukwani rwambiritie kuonekana bari baba batikuoneka kinya bagitaniria kiri utongeria na rwaria rwao onde ni kuonekete rwatukwa thirikari-ini yao o umwe wao akionekari na gwati mbaru bawe barakinya bonekete gucokaniria migambo mwandiki wetu Wantito Mutugikare na kumurika rwatukwa rura rwonekanite thirikari-ini ije ya Kenya Kwanza. Freedom is here with us. Miaka iri otongeria kana wathani bwa Dr. William Ruto rutere rwa kirimara ni ruoneine rukujiri rukuru nene bamwe batongeria bakendekithia waziri wa kare Bwandene Kithure Kindiki mwaria wao na bange bakirumira DP Gachagua ta mwaria wa kirimara inde tiga tucoke nyuma kanini tone ara rukuru wa kirimara rukwambiria mbere kerikano nyuma ya Kagita gotongere bwathani bwa Dr. Ruto munini wawe Rigathi Gachagua na ciumereria werune na rore rukuga muntu mwe chiringi imwe kuremwe na Kagita akaritaga migambo ije Gachagua gawerwa ene kuona utarwa kiremara ni rwatene na ni rukuguneka na mirandi ya weti na mbere rware ruraba inge batongeria mono athingati bakwe ba Rais Ruto bethire bakirutayania na kururingire guru bakiuga Kenya ni mweno Gachagua kugira kwathurana mugongo na kureta siasa chokabira. Kenya ni moja na hakuna Mkenya mzuri kuliko mwingine, wote tuko sawa. On uniting all the people of Kenya without looking at where we came from, not our regions, not our tribes. You think this unity is a bad thing for the Mount Kenya region, or is tribalism the way I'm hearing? Don't speak outside there. Kuja ita mkutano hapa Mkurueini useme hii umoja ya Mount Kenya ni ukabila. Na kumane na rwale rwa DP Gachagua ruretitherio wa Kagita Karaja rwareta mpatho nkoroki kinyagate kawe na munene wawe Rais Ruto gukinyira bunge bamwe kumakia DP Gachagua bakimuria bakareta musonda jo kumweberia obisine mabagaga impeachment ya deputy president natutiyo huo. Hii siasa mingi ni ya nini? Uchaguzi huko mbali. Kagite ne DP Gachagua nonanagia kugwatwa mbaru ni bamwe batongeria bakirimara bara bethirite bakiamukana Rais Ruto bakimuria gutigira na ukania gwati mbaru bawe bethire bagitiga gweketha DP Gachagua. Gachagua shimariria bwiri kwewa. When you see a politician from the backyard of the president. Nyuma ya Kagita kuonania toka atongere bakirimara mono abunge bautaterete DP Gachagua ikarikara rethirite kujerwa rwa mono ara mutongeria ujo mweri jo ararentere cha mikumbone agechithira kiathoneke una abunge batare giutate na ukanyumene na kyagwika werune Kagite ne karake mani chungwa raremero ntere chatigania kiathoneke ugia kujerwa bunge baba inge nkorokia barabara kiathoneke DP Gachagua ije kwa sababu tuko recess wametembea na walisema wako na nyinyi na ndeude gatangu gote wote onaga kiari na medho abunge bamero taraka na embu bagwatanite bethra bakerita ntumiri ya kuga boba renda kana kugwata mbaru CS Kindiki are mwalia waroterwa kirimara na bakethra bakimwige kabonene. The registers from Mount Kenya East, and on behalf of our people, we have unanimously agreed that the link between us and the executive is Professor Kithure Kindiki. Nteto era ikedi ni abunge bakiuga ngwataniro yawe ya kirimara bagwatanirite kenda bakonokia na kutharamira ndia weti na mbere kenda bakareta mature na jao kumakire thirikari ya Kenya Kwanza. Sisi hatukukutana kwa njia mbaya.
Sisi tulikutana ili tuweze kuzungumza vile ambavyo wananchi wetu wataweza kusaidika kwa maendeleo. Na bunge bageko kinyabo rwimbo no ruria rwakuga mwaria wao ni Minister Kindiki. We as elected leaders from this region and its diaspora, on our own behalf and that of our people, unanimously resolve that our link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, whose responsibilities in the executive includes the coordination of national government functions across the country. Mbunge wa Central Imenti Kiremango Chine ariuga no kandi piga chagwethirite ayuta taroterwa Kirimara mono county ya Meru na akiuga kaneko kagita kagochencha muchethi wa mubira. This player has shown us his game. And his game is not matching what we want. We want to see another player in the same field. Abunge bageko barabari tetento media kugwata mbaru CS Kindiki na bobedra bakithukirwa ni bamwe batongeria bantereu bare bakona ni bakige kandi piga chagua bakiuga bobate kwenda kwathura no barumirite kirendi piga chagua andu acio marathiite kuria Nyahururu uhoro wao ni muthiru gitiguo ni murauga kirima gitikorotwo ni mundu kirima ni kiarigiji ndirona andu anyu mawete njira mathiete Nyandarua andu aria inyue mwachagurite na inyue mwamatumite. And we want to beseech our brother Kindiki, please remain the gentleman you have always been and desist any attempt by hungry hyenas and greedy members of parliament. Ithuĩ mũndũ wetagwo Mũembu nĩ witũ, mũndũ wetagwo Mũmĩrũ nĩ witũ, Mũkĩrĩnyaga nĩ witũ, na Mũgĩkũyũ wothe wa Nyandarua na Nyeri na kũrĩa kũngĩ nĩ witũ. Kirero aria rwadwa mono dipiga chagua ariuga atiriti oranto bakuthugania ariuga atiriti oranto kana tongeria bakuthugania na kagita kawe gakinya karia yendire muge muno no ndire kirimo kurioka undu njui kurioka undu ki na kahinda gakinya nindire aria na ndeke uria kinene ni ruterwa Kirimara kwagokana kugakaratia atongeria bagaukene bakomba ukubiria matura jao akura cha atongeria bagaukene chikethera chire na umithio na kiuria kingine kethera rwariro mwaria wa Kirimara rukethera rukireta matunda kana machiara kana no katuketha tugiuta turendo eneji chage siasa chithire chikethire kekia witi na mbere thire ni gairwe kiuna ndi nikyo kya gutegera lele tukia kurongojwa ringi tukia kwathurana nthetu tukia kwathurana Mount Kenya ke report rateto cia weru weekendi ria kwa rieto ni mutuge kare.